Kumana na WONGELEKU MUNENE wa SYIKO Syana NINI kutiwa ni THAYU NUNDU wa KUTEMWA ini ni ANDU MATENA UTUIKA ISIONI NDUANI UKAMBA wa YATTA na MASINGA KAUNDINI ya MASAKU UMCA wa wodi ya MATUU JUDAS MBILI NDAWA NIWATHAKYA notice ya UNEENANIA MBUNGENI ya kaunti ya MASAKU wa KUSEUVYA kwa Mwiao wa KOMOSEA matambya ANDU alame okwatekana maitema Syana ini ISIONI NDUANI bandu ba kuitwa sibitali kukwata witi mutalatala uvaniwa kunenaniwa kwi une vala mayamusia mbungeni makuvitukithia kana kuvalocha Daniel Mwangala na ilipoti. JUDAS mbili NDAWA ndanene avanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya MASAKU niwawetakana SYIKO Syana kutemwa ini na kuitwa undu vatailite nisiende na kwikine muno ISIONI NDUANI na muno ukamba wa MASINGA na YATTA undulayu utumite Syana mbewa ile itiwa ni THAYU unulo tumienda thacha mutalatala mbungeni wa kwenda kunaniwa na kuvitukithwa kwa Mwiao wa kulunga mitu yesu kana andu maitwe masioke ila sithio cia tene mundu wa kila cia kwatwa makundu akaitula matai kibetikila ko kana ila kana kawa bandu otwa hospitali akatwa KATEMWA ini nina nenga notice ya motion kanenga ni wa keli nundu of late the last 3 weeks ko ya kwitwa YATTA MATUU level 4 nitaitie Syana mbewa kenda nundu wa UTEMWA ini na andu mate asomu kana na andu mate no use wa weosu na isio isu ila yuma andu asu muno ne ba MATUU mamba na MASINGA yu ni walesekana ethi wa mutalatala usu nukuvituka ene ndela mekwithiwa na makosa makuitia Syana ISIONI NDUANI nda kumatema ini ni mekwithiwa maikomano na Mwiao na kusitakiwa makosa asu na hivyo tuenda oputi andu azu notice kana twamina uvitukithia Mwiao mbungeni mundu late saithi aitwa akana KATEMWA ini ni mundu teno use wa kuita mundu usu bamwe na motemiwa ini tuita akano na omewa meseli no tuiza kwetikila Syana nini itatona make a decision is subject to unnecessary torture kana pain kana kikuo ni mundu utenda kuisibitali imbanje tini no mundu twanenga department ya health the lion share nikenda andu maitu makwate services sibitali siekela bandu MATUU level 4 devo embane bu MATUU town we MATUU level 4 tina Kalulu dispensary tina kwa Mwato dispensary tina Ngengi dispensary na tina Masea 1 same ward naitwa akieka wa dispensary kwa utenda andu maitu make use of those facilities embane MASINGA matume sibitali la sieba kupe nikenda tena situ sieke kwa nundu katika katiba kaitu article 43 of the constitution there is kila mundu ni entitled kukwata the highest standard of medical care na Syana katika article 53 ni sietu Syana kana ni siaite sina right za protectwa nikenda wizitha ineza ku exploitwa ni mundu kana ika subjectwa to great pain pateke tumi kwa ni watu wasia kana motion zitanenza mbungeni it will take the way forward and I'm very sure silikale zaito ile tongo wenenga wana wabina andeti no izi no kweke ndawa na no twiye twa mina unenga mina motion yesu temu twaye ndikenda ro mate wati ya Mwiao yesu akwata namo Daniel Mwangala, UTUIKA TV, kumubanza wa mwako wa mbunge kauntini ya MASAKU.